Patinong Hosnong, Presenter, Ketain, area Contoh Basata, akan ada kesi hajat power project listrik. Bang Idon kecil semua lengok ke bakrau, dia kecil lek pelengok ke sultan ke pantai kami. Bayar ni ke project ke bala menuat survei dan ke company pramu tersebut nanti kami mencuba. Pentip sini pakai South Pacific Community. Nanti Muslim ajar hiau ke sultan Mekraya dalam IT, INOC, sana ke company ke antara company yang kena projek ke jami. Balai te agreement bagai company harus mandar hiau. But hadin katu la pendep ya ke TBR, ya ke survey House Name ajar kau kan pendep Muslim ajar kan ah. Hendrai ke bangi lemok kalong bala kadwais nam benti adu menta. Kani ke surkar bat kani ke company ke penengok ini kita rajakan bahaduk menta ke ya kan ke projek jar kimle ye. Sakani penengok ini kum kita rajakan. Nama ke jing wanra ye kan ke projek kalau long ke jing mentoi ke ba crowd kham tam ini kum binon hasnong ya ke district bergawai bat ya ke state bergawai. Nak kita kani ke kam berpendid boarding hani ka wak kesi ke jami. Maka ni projek kaba ningyo cimutoi. Kiton kumba kisnong kumu prantri kisnong kibadon hasnda jogna projek kibangar kisakla ina projek kimdon slok hadu menta. Baringet balada pentrai le projek kini kisnong parok hoj kinyo pantai ka slok. Lagi baga slok kwa company ka hapan sna bandai naga pentrai le projek inong kisnong ru kinyo pantalang ina slok. Jadi rap yang sungsi adu menta ba kini community kumdon kisnong kimlong dia bat kimlong olong adu menta kisni. Bat kecing mutoi nak nika projek. Kalau kecing mutoi ka bakrau nama kat kum ka agreement ka pengayo pan ya pelem ya kecing tek yang surkar dan kat bagai nika antana company. Kawai kalong hakamang ti pelut dan ka projek kos. Rathok bagian ai 10% nakamang ti pelut nakamata ka local area development dia kita kisnong ke hapus sakta. Di house nama ada hiau katkum kecing thok ke jongki lamangin ke projek hadu san jar kelut. Ke 10% kalau berpoi di san poklu di ai nak penta ke lokal area development. Kani gelong tim tu ke bakrau. But hadin kata adalah tap dengan ke projek. Adalah perni ke boarding elektrik. La thok agreement ba 8% kan 8% ke company kan ai free power electricity ya ka state Mekraya, ya ka surkar Mekraya. But 2% ki ai bentana ka benta kino hasno. Di kini gelong tim tu ke bakrau na ka benta ka tong ka thain ka jongi. But susu nang ta ki kam ko doktor. Ra thok ru ba kat ki kam je bala aka por pentre ni project en ai benta ki lokal area doktor. Padahal belong tim tu ka benta jongi. But abadai dapat kakam kejam. La thok hakata agreement bakat pun kecing kenjen dia jong Pakistan. Badai kini ia kena projek. Ela ong bakila don dunkam hadu 8,000 mut ki badai bantungkam hakani projek nam ta kisab di grade A, grade B, grade C, grade D. Bat kumbalong menta jadi ia kecinun kam ke bakrau. Nak menta kinong hasno jungi hamtam dekat han bat hakajarahi bergawai ia kecing bom yok kam yo jam jong kinong hasno jungi. Losanta ka balagasni ka binun kam ka cingkiu jong yo ka han ka jingwanra iki kenjatoris iki jong kai persai kalong banukam. Bat kham tambe kumbalong menta idon ni susi ngakai nagaliang jong barak khoi kinong hasno ma jalam Mekraya jungi. Kumbalong menta ila don ni dong bakrau ka dor jong ka baila iki kalong ka barem ka bakiudor ka cingpeli elektrik ka bakha Nilai ke bagi solusi ke lomba, ke ni ke projek, ke boleh ulas tahu kan pang ingin kawak jongi, ke bit penik boarding apa kan itu buat projek, ni ke bagi lengok, pandai ingin ke surkar ke jongi, hadu menta ke buri ia kan ke projek. Bagi suatu bakan ni ke projek ke jongi, kanom ja, kanom ya, katang im, nilai gadon ke cing buri, jong no, nak kini kinong sosial, jong pasti ke jongi. Di
kumalong menta bila pai babun kiliang laka long gap laka sni ki kam doyong ki kam tharanga par ki wai ki don tang ki perkheng joko ai ki don habdang ki nguduk la produk sni dengan ngai kata kan projek kan pentrai kalong ki tingkat ku bakrao om tang yang ngilong hasnong hendrai ka district no west coast hill ba south west coast hill buat kunjuru ya ke dalam dia berkuai pada ngai kata sarkar ka penukam ho ya kan ni ka 4% free power electricity katnu kalong ki tingtoy na kabanta ka chala ke ni tang revenue jong sarkar katnu ki tingtoy di nakaliang tuni tu kita jaka ni snow akan kapor pat ni khot karpan akan kapor ya baro kisen halang bapher kisen sai berthai bapher kisen samla chnong ki rang pa chnong ki riu chimet pat baro ki long chnong ni khot ni wer pa hakane ke keti bamta nakaliang jeni ni thmu ban leja kendu ikut jong sarkar pat tokit ene ka kam pari kwa panwanra ikijim bersai ka pakadar ya kidau papelong ban slono ya kenika projek kejemu lada ka sarkar ka ong kumru ngin nomla ban senia ta kumbai pa na marin smutku tibun di company bakwa pemsai ni projek wat mensuah apa ka company ka khot tentara ni projek bun pa di company ka bakwa pemsai ni projek ni suthu ka company nginam kerdu apa ka ri India ke dingi di company ke belak pemsai dia bakum ni projek te kata ka tinggal tu jingi ka tinggal pan jingi ya barakhoi bat kham tame ya kini ya ki MLE ya ki minister ki bron manta hakan ka sarkar MDE bat kham tam ya ki laingut ki MLE ya MLE jong nong ston baka BR MLE jong ka mosundut ba material use bat MLE jong ran kor ba fuse marwai kham tam kini ki laingut ki MLE kila dai ban ya trailang ban ni hakan ki nak banta pan penulong no thikana ya kan projek honor semanwan namar khamtam ki MLE ki ne basmuthu ya ka kerdu ka kam ka jam ka belaga sungi ka roi ka par jong ilong krisnong ki bangat hagane ka projek mahagane projek jong ka kansi power projek stage 1 ka ta ya ki lai ki consultancy jong ka rai ko consultancy ka nong stoin bat ka mo sundor di hakan ko pon aliang ni trajaka nani sikmat nila pan khot ki ngam ba hakan ko ko po bang sungha pan khot ya baro khot sungha ban ya wan ban ya trelang ban ya donakat bangi ban ya selana bangi ban pentiin ban penkanau ban treno ya kanika kansi poan hadir projek kajini hakana hakisi nang ba kanika wara no ya kajini to ya ban sa kajini ban praktik berkawai ban isu ban khot ni kapor ba om dai cepat kai ban ong bagane projek kada bercerai kalong tang cim betul yang kita jaka masalah kam ke jam tangkan mut kita kendo ke balak me ke jam ila kai kita kendo basakta ne projek ke balak ban kot utas sebab ngut ki kam ke jam ke dai nak ta chong paro ke khon samla chong kin ke art district ki kam tok tor ke ba pher par kham tam ke roi ka par ka yo ba hat par ki wai par ko te ni sngo ba ban khot ban we ki nong ho chnong và tham tam ye kini kelai ke MLE ba hakane kinti kitai pe badon kat bani kumita jaga ba kinong ho chnong jo kini art district ba ngini yes khmat pan pen long knano ya kanika project